Niongezee monitor kidogo tu ndio ni sikie vizuri hata mimi ni Father's Day. Wale wazee wako hapa already niende na goima na ndina kapagara. Riu mujuke kahora tauma kanitha ndimubange. Praise the name of the Lord. Giving unlocks things that we cannot see in the supernatural world. And God does not necessarily honor you are removing something and giving. God honors the attitude of a giver. Praise the name of the Lord. God honors the attitude of a giver. Gaida tete kuntakedo uneane. Gayatea muoroto waku iguru ria kuheana. Praise the name of the Lord. Nikuri mundu heanaga nigetha ono akiheana. Are we together? Na nikuri mundu uheanaga ngoro yake erireirie muno mundu ucio aratamburukiria guoko acanjamuke gikeno kia mundu ucio watamburukirio guoko nikio gikeno kia muheani ucio mundu ucio ni arathimagwo. Praise the name of the Lord. Angikorwo wanahe mundu fulana no kamurora ekirite ngoro yaku igakena ona mundu ucio atakwirite ni wega, in the supernatural world you are marked for blessings. Praise the name of the Lord. Another thing, there are people who are givers by nature. Nikurado mafundithagio ku give. Taruni nejwe kanitha oyo kurado tufundithĩtie ku give. Matiari givers. No mo kama gekora kanitha wa givers makianjia gutwika givers. But there are those people who are tithers by nature. Their work is to give. Mutumia ucio aikaraga thi agatuma nguo akameheana, agatuma fulana akameheana. Now listen, giving keeps someone alive. Kuheana ni guguturagia muoyo. The Bible says when Peter reached in Joppa, riria Petro akinyire Joppa, akoriria atumia manyitete mafurana, akoriria atumia manyitete mirigetiria tabitha atumaga. And the Bible says makera Peter ataikirete nyumba makemwera not that kind of a woman should die. Tita mutumia tosio okuaga. Peter akionia kero tarora. When you give, riria uneanaga hinde yaku ya kuonoka, hinde yaku ya guteithio yakinya, muraika waku wa guguteithia akonio fulana iria utumite no tire wikirite. Praise the name of the Lord. Fulana iria tabithekirite tio yonirwo ni Petro, onire iria heanite iroco muriga inyere ke fulana cia kucikorwo na nduna gukunja mwiregeria muno fulana yaku ikorwo na nduna gukunja mwire ti fulana iria yekiritwo ni Tabitha, mwire ni iria yari nja, mwiregeria muno kuma umuthi hakorwo na kafulana gaku na nja kangionio Petro. Praise the name of the Lord. Geria muno gukorwo na kafulana gaku nako tondu ria Petro akinyire iria Tabitha atumaga nicio onirio no tire Tabitha ekirite tire haruketwe mukuo. And the Bible says ria Petro onire nguo icio akiambata to the upper room na maandiko marauga akinya ho no kumweta mwetire akimweta Tabitha okera. Ni kuri andu kanitha uyu magianagerera uritu no tondu ngoro ciao ni givers. Ngai akirora akiona hapana, tita mundu toyo guaga na ngari, tita mundu toyo nyumba yake heaga, tita mundu toyo uhoragwo a stray bullet. Ngai agakuhonokia. Be a giver and one day people will show out what you have been giving for your rescue. Amen. Are you ready to give? Ask your neighbor, why do we give? Aroiga niki kumari atu okire kanitha uyu mundu ucio murigaine ni anyita okodra anyita aigire school of ministry. Amen. Let us pray for our offerings.
Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru mchana wa leo kwa sababu unatupenda. Asante Baba wetu wa mbinguni kwa sababu siku ya leo umetubariki, umebariki mikono yetu, na katika wingi wetu na uchache wetu mioyo yetu inatamaa sana ya kujitolea. Tunapojitolea Mungu wetu tutabarikiwa. Tunapojitolea Baba tutaonekaniwa. Masweta yetu wacha tuyashone na kuyapatiana nje, ili siku yetu ya msaada itakapofika yataonyeshanwa na tutaokolewa katika jina la Yesu Kristo. Bariki kazi za mikono ya hawa watu na mahali popote ambapo kila mtu hufaidikia katika jina la Yesu Kristo. To our online church, may they get blessed. To our online church, may they get delivered, and may their giving bring impact into their lives. As we give, we wait for more from your hands, O Lord. We are stretching our hands to the poor. We are stretching our hands to the hopeless. We are stretching our hands, Father, to people who are differently abled. And as we do that, Father, we pray for your grace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. To our online church, our numbers are on your screens. Paybill number 625-625. Account JCM 2023. M-Pesa number is placed on your screen. 0719-80-82-17. Inagikeno gorine yakwa nekugiorata na muthamaki tondwara terire ndearire ate niaroka tuikithanio. Inagikeno gorine yakwa nekugiorata na muthamaki tondwara terire ndearire ate niaroka tuikithanio.
nake iria gukorio no aneana muhikio yo more muikania no muthero koiganea umakihana tako iguru gagera gandera dhabu ikeno gikoira. The commandment of God about tithing and giving thanks. It is an exchange of truthfulness. Amen. It is an exchange of truthfulness. The Bible is so clear. Try me. So when you take a step of trying God, because of the exchange of truthfulness, He reciprocates. Madeko moigaga atiriri geriai na nimukuona ngihingura mirango na ndirisha cia iguru nigetha ndimurathime ati nginya mutikona ha kuiga kirathimo kianyu. Uguo Ngai arakwira atia ni tucenjanie wihokeku Jehoka na nie wihokeke na nie ngwihoke na we wihokeke. Praise the name of the Lord. May your tithing, may your giving thanks unlock things you cannot see in the spiritual world. In the beauty of your dreams, may you reach your destination safe in Jesus' name. Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ. Nibega nitondo mwathani thiini wa nyumba yaku ni warugamiria ituge cia kurugamaga na wira waku na ni ngwenda guguthaitha mwathani ta muthinjiri Ngai wa mucio uyu Ngai wa matuini ati andu aya ni ukumaiguira tha na ni ukumarathima ugite wihokwo nawe wihokeke ndaguthaitha mwathani moko mao tondu we urathimaga wira wa moko ma mundu itikira Ngai kumehokera maundu manene tondu ni marikitie kunyita maria manini na wihokeku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai witu hingura mirango mwathani ya maundu maria meriragirio ni andu aya na matiri moka moko-ini mao, ya maundu maria methagwo ni andu aya na matiri moka muturire-ini wao. Ndaguthaitha mwathani we ugite ugerio itikira mwathani gucemania na andu aya na tondu ni makugeretie mwathani itikira riu Ngai wa matuini irathimo iria ugai gaitika tabura cimaitikire miturire-ini yao ona ya family ciao Ngai mahonagie ndwari ciao makenagie maheage thayo Ngai witu na maria mokite gucokia ngatho ni maundu mekeire mwathani ona mangeti maundu manene no ni umekite na wendo munene muno Ngai witu itikira Ngai kumagacirithia makiria thiini wa Jesus Christo. Every entry point of pain in their lives, we close every entry point of shame in their lives. We block and we close every entry point of rejection in their lives. We close every entry point of problems in their lives. Ngai witu mahotanagire, Ngai witu marwagirire na toria mandiko maku matwira kuri hindi gakinya tuge aria macirire gutwika uru we wacirire gutwika wega mekage wega ucio mwathani marumanagiririe na irathimo ciaku mwathani ayo maturie nyumba-ini yaku mena gikeno. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, you are blessed of the Lord. Kitambo bari vita itaisha, kitambo na dhoruba zitapoa, na tena nitalaza kichwa changu babuni mwake anayenipenda, nitaziona rana amani mbinguni hazitakuwapo dhambi.
nitaziona rana amani, mbinguni hazitakuwapo dhambi. Kitambo bado vita itaisha, kitambo na dhoruba vitapoa, na tena nitalaza kichwa changu babuni mwake anayenipenda. Nitaziona rana amani, mbinguni hazitakuwapo dhambi. Nitaziona rana amani, mbinguni hazitakuwapo dhambi. Kitambo bado roho yaumizwa, kitambo katika usiku huu, ona mara nyingi na kabu sijaona bado Yesu, lakini asubuhi ya milele huko mbinguni sitalia tena. Lakini asubuhi ya milele huko mbinguni sitalia tena. Kitambo bado vita itaisha, kitambo na dhoruba itapoa, na tena nitalaza kichwa changu babuni mwake anayenipenda. Nitaziona rana amani, mbinguni hazitakuwapo dhambi. Nitaziona rana amani, mbinguni hazitakuwapo dhambi. Mnajua Nyambura sasa alishinda. Helper ako wapi? Yake iko wapi? Wale wote wameshinda awards. Na hii ya Nyambura ni ya Radio and TV Presenter of the Year. Nyambura wa Muthoni JCM TV. Nego wake adhayo. Simumpigie makofi. Naye helper enda na certificate niachie hii. Na hizi muende mweke kwa ofisi yangu ya huko kwa TV. Si yenu ni certificate. DJ of the Year, DJ Helper, JCM TV. Simumpigie makofi. Zile zingine ziko wapi? Kuna wengine akina Francis Wakuku. Ili kanisa ni la washindi. Amen. Na lazima tuambie Mungu asante kwa sababu ya kuwakumbuka wale wote wameshinda awards. Juhudi nazo hapa zote ziletwe. Amen. Boniface Murithi wa Kanitha, Company Brand of the Year, Boni Mobile Spares. Amen. Hapa ni kwa washindi. Amen. Shika hapa. Hapa ni kwa washindi. Aya. TV Producer of the Year, Jared, JCM TV. Nakirana kia kwa mutigese na nani? TV Producer of the Year, Chris, JCM TV. Leta hii ingine. Hii nayo ni ya Francis Wakuku. First runners up in business, Francis Wakuku. Situmpigie makofi mazuri. Amen. Sasa hapa ni kwa washindi. Simwangalie na huko mpigwe picha. Kivuke mahore bicha wega tondu no korwo ruguriirwo tondu ya kurire hope as cameraman of the year, but tumekurushia neema sababu umetupiga picha miaka 6, miaka 8, 8 years. Kivu amenipiga miaka 8 picha kutoka tukiwa Kengei live kule Sahara West. Amen. Situwaelekezee mikono tuambie Mungu asante. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtũkwenda gũgũcokeria ngatho.
Nĩ tondũ wa kũririkana ciana ici citũ Mwathani no kamatua ahotani. Nĩ kũrĩ ũndũ mwega mũno mũndũ aiguaga ngoro-inĩ rĩrĩa kwĩrwo nĩ wega kana akerwo nĩ ũtongoretie hana. Ndahoya Mwathani ũthiĩ na mbere na kũmarathima ona kũmeka wega. Arĩa maragacĩra biacara-inĩ Mwathani ta Francis Wakuku na Boni Mwathani thiĩ na mbere na kũmambararia. Thiĩ na mbere Mwathani kũmagacĩrithia no matware kũraya tondũ nĩkuo wabangĩte gũgathiĩ nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na barĩa maturutagĩra wĩra Nyambura, Helper, Jared na Chris Mwathani, nĩ tondũ Ngai wa matu-inĩ wa kũmagacĩrithia ũndũ-inĩ ũrĩa mekaga na ũrĩa mendete, thiĩ na mbere na kũmahe hinya Mwathani. Reke mamenye maũndũ maingĩ Mwathani no meguũrĩrie meciria-inĩ mao ona marĩa matoĩ. Na wona weka ũguo ngumo na ũgoci ciothe nĩ gũgũcokerera ta ũrĩa cieka ũmũthĩ. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ũguo nĩguo twamahoera. Amen, amen. Mtapita pale kwa mafuta. Mungu awabariki. Amen. Wapigieni makofi, wacheni ma heartbeat. Amen. Aya, pande hiyo hakuna. Pande hiyo kwani hamfast?